wala Mungu tamunita amusana umwisho waje nawe arasize ibintu bitandukanye. pima mambo kapasite y'abantu bareba faible ariko Imana faible irayireba na fo ikayireba. Ni abantu ntabwo basha batinda kuri faible, batinda kuri fo. Mandi yawe aho basa gushira kasi fanya kasi ya munyabwenge usubu umunebwe udakora. Umunyabwenge atekereza ibyo gukora. Macho yako mbele endukira na mwene wawe umubwira ngo se kuri Bujumbura kurakora iki, ko murakora iki? Ushimye neza uravuze ngo ashimwe igihugu cy'u Burundi, none se ko kitugiriye neza, none ko reka dusubire munyi turashe igihugu cy'u Burundi kirakabaho na president w'abakorana, none se ko bimeze uko kurakora Urashimira umushumba na madame we n'abana babo na baraza pastorale n'inzego z'itorero kutwemerera hamwe na ministeri y'abarazwe kaduha ikibanza kugira ngo uyu munsi twumve icyo Imana ishaka. Imana yakoze ibyo bikorwa mukaba imbaraga z'abarazwe, mukaba abavugizi babo, mukaba inkingi ikomeye, mushumba nabo mukorana itorero rya Living Hope Church. Tubakomera amashyi kuko bagize neza. Shimire abashumba baturutse matora atandukanye barimo Reverend Gideon kuva Mutakura barabara ya 7 namba 12 ambaye ametupokea wiki hili lote na tumeona mkono wa Mwenyezi Mungu kinaga cha upaka. Tubakomera amashyi nabo bagize neza. Mumfashe dushimira leta yacu y'u Burundi ikomeje kutugirira neza. Tubakomera amashyi kuko washaka wayakoma cyane kuko gize neza cyane. Shimira abantu badukurikiranye kuri online, ndabona za channel zirahanisha. Muri abagabo beza namwe kugira ngo mukwize ubutumwa bwiza kwisi. Abatanzi nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza Bigera, damu n'umwe abana ni 6, abuzukuru 3, mushumba w'itorero rya Holy Spirit Fire Church Imbarare Singiro, niho dukorera umurimo w'Imana. Narimba kumbuye iby'ukuri mu bishanye na amategeko uyu munsi wo kuwa mbere kubashumba ubu munsi wacu wo kuruhuka, kandi tuba twakoze cyane. Hariko numva itangazo rivuye mu bwami bw'ijuru rica kuri mushumba n'abarazwe
hari ibintu 12 byarangaga intumwa ngo bagiraga amatwi yo kumva cyane. Cyo ni cyambere. Cyakabiri ngo bakegera umwarimu wabo cyane, ari we Yesu Kristo. Cyagatatu ngo bari bazi kwihana agaciro bonyine. Cyakane ngo bari basangiye ibyabo. Cyagatanu bari mu mahombi. Cyagatandatu ntawimagundi. Ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo urakomeye kubera njye. Ibindi tuzabivugane mwongera kudutumira tuganire kuri topic ivuga ngo iraje kugirire neza. Turusome ibitabo 2 kandi ndashimye Imana kuko nabonye hano hari abasore benshi n'abamama benshi n'abapapa benshi mwagize neza. Igitabo cy'Itangiriro ibice 39 n'umurongo wa 21, umurongo wonyine urimo ibintu 4 turi bwige. Kitabu cha Mwanzo 39 mlango wa 21. Sate 9 verse 21. Igitabo cya kabiri Samueli wa kabiri ibice 9 umurongo wa mbere niho dusoma hare imirongo 3, uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Umuntu uzi gusoma neza yahaguruka akadusomera ko umuriro w'Imana kera watse. Ovezala ariko Uwiteka aba kumwe na Joseph. Icyo ni cyambere kandi turaciga. Ariko Uwiteka apana Munyaneza, apana Tamahizi, apana Clementine, apana Mucho, ariko paske kuko ketu pale. Ariko muri systeme ya lettre iyo banditse bakavuga ngo ariko paske ariko Uwiteka abana Joseph sukuma amwira neza number 2. amwira neza. Iyo niyo topic iraje ikugirire neza. Amuhakugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Yego. N'umurongo wonyine wa Nabi. Kirundi cyavuze ngo amuha kugira igikundiro. Kandi akukando nashaka Kinyarwanda kukavuga. Tichakivuze. Igiswahili cyambwiye ngo Bwana kampa kibali. So kibali kiri over cyane hejuru. Nikitangaza. Some ijambo ry'Imana. Iyi ni iyi. Iyi ni Bibiliya yera. Iyi ni Bibiliya yera. Okay. Ni musomi yindi. Bibiliya ijambo ry'Imana. So ndashaka ko mumva amagambo. Prima mambo. Na horuzingi. Bibiliya ijambo ry'Imana yavuze ngo Joseph aguma muri gereza. Joseph aguma muri gereza. Ariko Uhoraho abana nawe amugirira neza. Amuha gutona umutware wa gereza. Reka dufate nako ko gutona. Nako gafite imbaraga. Gutona kibali kugirirwa amahirwe. Bifate bitatu: Kirundi, Igiswahili, Shira, Igifaransa n'Icyongereza. N'Igishumwa kuko hari abamaze kukimenya. Samuel wa kabiri. Samuel wa kabiri. Ibice 9 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 3.
bukeye Dawudi arabaza ati mbese hari wasigaye w'umuryango wa Sawuli akipe pase ndaye mundu ukasigala mukaya kama Sawuli ngo mugirire neza kubwa Yonatani nimugirire bwija naho higulu ya Yonatani damwira wani Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi yego umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni jewe umugaragu wawe umwami aramubaza ati hajya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati aracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Amen. Nemerere dukomere ijambo ry'Imana amashimisho. Yaja siku ambayo wateule tafurahi, haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma, haleluya. Yaja siku ambayo wateule watafurahi, haleluya. Siku hiyo matatizo nazo shida zitakoma, haleluya. Nuko Uwiteka ndiki kindu kundu kiryoshe. Nuko Uwiteka apana nuko ntamahiza nuko Uwiteka abana na Josefu. Naje guhumuriza umuntu ugize ikerere muri we takajagari kamuteye ubwoba. Imana yantumye uyu mugoroba ngoze kugutangariza kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Uwiteka ari kumwe nawe. Wa munyembaraga we, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka niyemera kubana nawe nubwo abantu batakwemera. Isi zazana ibishayi ariko Uwiteka azana abayo. Mbisubiyemo, isi izazana abayo ariko Uwiteka azane abayo. Ibyo abantu bifite aho bigarukiye ariko ibyo Uwiteka bibana n'umuntu. Babyemera batabyemera, Bwana akiwa pamoja na wewe, waitike wasitike. Fata nimuzamure ibiganza, sema haleluya. Bemere bareke kwemera, baitike basitike, bakirize bareke ukiriza. Uwiteka nabana nawe. Nibashake baguhunge, nibashake bagute, ariko nabana nawe. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo humura, tuza umutima. Nitangazo rivuye mu bwami bw'ijuru. Uwiteka ari kumwe nawe. Komera Imana amashimeshi gira komeza. Tawe Imana yaremye kwisi ngo abantu bose babane nawe kandi ngo bose bagushigikire, ariko muba yaremye bose kwisi irabashigikiye. Umuntu agira kote zibiri, kote fo na kote fe. Muri kapasite y'abantu bareba feble, ariko Imana feble irayireba na fo
rikayireba. Me abantu ntabwo basha batinda kuri faible, batinda kuri fort. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, Amashyi. nawe wa Uwiteka munyembaraga we, wa munyembaraga we. nimuzamure ibiganza byanyu nimuvuge ngo haleluya. Faro ntigaragarira mu rusaku, faro ntigaragarira mu magambo, faro igaragarira mu bikorwa. Hindukira na mwene wanyu umubwire ngo nubwo Uwiteka ari kumwe nawe, garagaza ibikorwa, va mu rusaku. Pima mambo. Uwiteka ari kumwe nawe, Wa munyembaraga we, kumwe nawe, wa amashyi ari kumwe kumwe nawe, wa munyembaraga we, ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. nimuzamure ibiganza nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana ntiyobana nawe itagufiteho inyungu. Imana ntiyobana nawe itagufiteho umugambi. Nta muntu bakure n'umugambi, nta n'umuntu wihisha umugambi, nta n'umuntu wasiga umugambi. Waba mugufi uri kumwe nawe, waba munini uri kumwe nawe, waba barize uri kumwe nawe, waba utarize uri kumwe n'umugambi. Twese tuzingiye mu mugambi w'Imana. Ndagutangarisha, yewe waba uri muri foro reka kwibyimbya, waba muri faible, turi mu mugambi kandi nyiri mugambi. Twese ni forumu imwe yaduforoma. Bamwe bavutse muri 7, abandi 9. Ariko igitangaza kubera kuko Imana igira umugambi kandi ikabana n'abavutse mu mezi 7, baza baba engineer, abavutse 9 bakananirwa no kudoda n'ikirato. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we. Yesu umwana w'Imana ubwo yari mu mugambi we, abanyabwenge ntibabitahuye. Tugashaka kuko ibyo ukora byose abantu babyumva. Nushaka ko abantu bose babyumva, uzananirwa ukiri mu nzira. Nugira umugisha, ubwenge bwawe ukabyakira, umuti ukabyakira, muri wowe ukisetingamo kuko uri kumwe n'Uwiteka. Nibashake bareke kohereza amafaranga, ubwo uri kumwe n'Uwiteka. Ni itangazo. Imana yagize akazi kenshi na Yesu Kristo. Turi hano n'Umwuka Wera, twaje gutangariza abarundi n'abarundi kazi ntiwiyahure. Uwiteka aje kukugirira neza. Dio Ijambo rya kabiri ngo nuko Uwiteka amugirira neza. Hariho pwe amugirira neza hehe? Aha ni ko wase wa Joseph Ezirindi pen. Aha ni mu masho y'inka Ezirindi. Aha ni mu mwobo Ezirindi. Umuriro uratse. Abantu bize pedagogy no kubaza bigisha abanyeshuri. Qu'est-ce qui peut passer? Nimutegerere aho. Aha nimukugurishwa mu isoko Ezirindi. Arashira nico Arahari. Aha ni kwa Potiphar Ezirindi. Wangi yoshira kanisa riri mu kiyumbe ringana gutya ryoshira. Aha nimugufata ku ngufu. Irindi bamumanuye muri gereza.
abana na Joseph. Hano yabanye nawe, ntiyabanye nawe atarashize ibintu muri we. Neno la Mungu tamu. Hano ni kwasi. Ariko araba kuri kapasite y'uburere n'ubukuri. Iyo umuntu afiriye hano mu burere, mu burere, mu burere, undi amukirize umubwira ngo umunyambaraga ni mu burere, gupfa ni mu burere. Yagutanga haleluya. turayakira. Ni musamire. Aho. Sama haleluya. Sama. Rekime kuwazunguru. Sama. Ni mu burere. Ni mu burere. Hano ni kwaso. Mu burere. Hano ni kwa nyoko. Hano ni mu burere. Hano ni muri sansiku. Mu burere. Mu burere. Hari umuntu waciye azamura ibiganza. Kuna malezi mazuri na malezi mabovu. Sasa utakapojua kama una nguvu utapitia kwa malezi. Sasa kumbe Mungu akamwonyesha Joseph, hata kama una malezi hapa, lakini ndani yako nimeweka kitu. Muri mwe sana ndabona harimo abantu bafite ikintu ariko gikomoka mu burere. Imana mwangoke uburere nabwo burahari. Reka ngushire mu kindi kintu iso tagushizemo batangarize. Reka kwirata, reka kwizamura. Nubwo Uwiteka ari kumwe nawe, hari uburere, hariho n'imikurire. Nupfa mu burere, imikurire yawe izagira ikibazo. Umuntu wese uri ahangaha menya agaciro ko. Nimumve indani kiri indani. Mu burere Imana ishizemo ikintu. Bwana Mungu nipendiri, hari ikintu bashize indani. Muri Joseph ubu burere ubu niho inyuma indani harimo ishema nashizemo. Neno la Mungu. Neno la Mungu tamu. Neno la Mungu tamu. Neno la Mungu tamu ni tamu sana Neno la Mungu tamu ni tamu sana Mwishko wanje nawe arasize ibintu bitarangira. Pima mambo. Data we. Muri bw'uburere n'imikurire n'icima namushizemo Joseph ntiyabjimba. Waretse kubyimba. Ukuri mu kubyimba nguje wari wagera kuke. Subira muri pase wibuka bakureze uburere. Numenya agaciro ku burere uzakora amakosa. Numenya agaciro ku burere tuzandagaza umuryango. Numenya agaciro ku burere tuzandagaza igihugu. Numenya agaciro ku uburere. Mu burere habayemo na bene se bararose tukagende haraka nuko Imana yo kuganiriza uzakoresha ubwenge. Uburere tibuza bukuramo netiwaka y'ubwenge. Uburere tibuza bukuramo netiwaka yo kwicisha bugufi. Birimo ngo uwicisha bugufi Imana izamuzamura. Ngo twicisha bugufi mubo turi kumwe nabo, hanyuma Imana ikabona kutuzamura. Ariko ivuye mu burere uburere discipline. baba bamenye iki murimo. Kapasite yawe
n'ibyo Imana yagushizemo si ahantu hose uzavugira ibyawe. Nutamenya ahantu wavugira ibintu, hari igihe utagera ku byo ushaka. Ukienda haraka kadiri ya kuongea kila kitu. Menya kapasite. Nico cyatumye Dawudi ubwo yari mu ishyamba, ubwo yari mu ishyamba aravuga ngo hano sinavugira amakuru, no kwa data sinavugira amakuru, ariko mvugira amakuru ni muri presidence. Basi ndibabimenye. Aravuga ngo ubwo ngeze muri presidence ku kirimba bakamvuga amakuru, nagwanye n'intambwe, nakoze n'ikindi gikorwa gikomeye. Avuga amakuru sahantu hose ukuvuga amakuru. Nashuka sasa isibi byaje gute kandi sinabiteguye no kuruka Imana, ariko mukawe tukomera Imana amashimisho kubamu. Hano ni mukuja gusura bakuru be, ashika yasanga baragize inama, watapanga mipango, watafanya mashauri, lakini mimi naona Mungu hawatakuangamiza, bazagira ibyo bapanga, ariko kuko Uwiteka ari kumwe hawatakufa. Kiriya shaka bategura ibikwica, ariko ntibikwica kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Mana iragahoraho. Ahanga barujuje tumute mu mwobo, bataye mu mwobo, ariko ikimurimo tibagitaye mu mwobo. Namukiriza mwene wanyu umubwira nubwo Satani azakurwanya ate, ariko ikikurimo tibazamenya aho kiri, hakika ya Mungu. Nimukomere Imana amashimeshe. Hallelujah. Avuye mu mwobo baramugurishije, anakuwa biashara. Okay, bagurishije Joseph, ariko ntibagurishije icyo Imana yamushizemo. Aho abadandaza bari ngaha bariko barabyumva cyane. Avuye hano mu kugurishwa amanutse kwa Potiphar, Peti akanyenyekea, ujama akatulia, arakoropa yitonze. Ikimurimo kiramubwira ngo Peti, hapa ni mlango yako ya kukutana na maneno matatu. Neno la kwanza, utatoka hapa, maharagwe ya hapa, kuku za hapa, ngombe za hapa, yote vitainuliwa. Ngwakubitemo nta mwana wose kugwara gripe kwa Potiphar. Joseph Petit Joseph akurukimana nta wasuye kugwara gripe, nta muntu wigeze gutaka kandi yamibe. Hari umuntu usugera mu rugo iwawe abana bose bagasinzira. Ndasenze uyu munsi Imana iguhuze n'umuntu utuma ibyawe bitekana. Hallelujah. Dio Nagahoro urabizi koza ni kutarko uyu munsi navuze mu kirigaro. Arangije bamufashe ku ngufu, anabako no atanga umushinga wo gufata ku ngufu. Bamufata ku ngufu, aravuga ati okay, muri capacity mfite reka niruke. Hari ibintu bimwe tukazubiheza umwanya ngo muvugane nabyo, bimwe uzama wiru babone gusukugurukura. Nibaza kukubaza ubabwira ngo nzababwira nyuma y'amezi 6, amezi 6 nagera ubabwira ngo nzababwira nyuma y'amezi 12 nagera ubabwira ngo wa munsi nari ngiye kugwa mu cyacu usanga. Niyo mpamvu mwabonye nirutse ndamukiriza umuntu muri kumwe, umubwira ngo uja wiruka cyangwa uzama wicara. Mumumenye mumwiyeke yo Satani yo kahenda ashakire abuna kitula
kunesha no kutanga Rero utakoma agabateranya. Bima. Hapa sasa anakimbia, wanampeleka jela. Abana nawe ageze muri gereza. Ducamufashije. Muraciteguye? Nimugira muri. Komera Imana amashyi. Amina. Abaswahili bazavuga ngo siri ya mkoba inajua mwenye nayo. Igihe cyose utazamenya capacity y'ibyo Imana yashize muri wewe, nta muntu uzayikumenya. Joseph abalasinga Imana, areba naho amaze guca, areba ukuntu atapfuye, areba ukuntu muri iriya mionongo yose Joseph aravuga ati namambata makosi, sitaki kumwacha kwa kuwa amenifilia. Haitazamukana gitaramo, areba muri pasi, aravuga ngo kindimo anshu kigomba gutanga ubuhamya. Sasa 1 2 jawe ngomba kuba inkingi y'abatuvukana. 3 igihugu cyanjye kigomba kugira agaciro. Uwiteka ngo abana na Joseph ngo amugirira neza, ngo amuhane igikundiro. Reka sengera isengesho, nimuzamure ikiganza. Abari umubose Mana ubashireho igikundiro. Amen. Abakobwa baraho bashireho igikundiro, abadamu baraho bashireho igikundiro, abahungu baraho bashireho igikundiro, Amen. abagabo baraho bashireho igikundiro, Hallelujah. abavuga butumwa baraho bashireho igikundiro, Amen. n'abapastori baraho bashireho igikundiro. Kuraho amapendo gera natsumwe, kuraho amapendo. Umuntu umwe nayakure kwisi ibingibi irakureba. Nijero ndamanutse, nimumva amatwi. Ibintu bitatu byatumye Joseph agera ku gisubizo. Icyambere, yamenye agaciro k'uburere. Mu Abanyafurika, mu abanyamasengesho, mu ababyeyi, nimumenye agaciro k'uburere bwa Afurika bwo mu ijambo ry'Imana. Bibiravuga ngo nutoza umwana ngo izira nziza azarindagira ati mwishibindi ntimwice kutamenya agaciro k'uburere. Nimumenye agaciro k'uburere. Mwabasore muri aha, nimenye agaciro k'amateraniro. Uburere bamwe muri mwebwe natwe turaha, hari babyeyi bacu batujaye bavuye mu mirima, abandi babyara bari mu mahombi mu masengesho. Nukuri cyangwa nabishe? Okay. Abandi ngo baje kuvoma gutya, inde yamufata avome yamabyarira munsi y'iki y'umuhana mu ivomo gutya ryamaze. Uzi biriya bintu byose nashatse kubivuga kugira ngo mwumve imbaraga ndahandi zaturuka. Twafashe uburere bw'ijambo ry'Imana turabwizanamo, tubwisangamo. Niyo mpamvu abantu benshi babyayiriya y'ama operation. Jewe mama Nema Teresa yatubyaye turi 13, turi 11 kuri none. Ndacuma kigeze kimucaho. Ariko urebe ibintu bituzungurutse. Umuntu asigara gutya ngo bamubaza, undi agira gutya ngo yamubaza, uyu ngo bamubaza. Eseba iki gitaramo cyo kubaga cyasaze gisaze. None twagarutse muri fondation.
tugataramira rukobera ngoma byabihe byake bitugarurire byabiye ko byarimo imbaraga byabiye ko byarimo ibitangaza turi mu kuririmba indirimbo 13 utarumva ko ikintu habaye ikintu akeka kwe kabisa ahubwo umuntu akazavuga agateshaguzwa mu rusengero akavuga ibitari bisho reka nkubwire uburere bwacu hano mu rusengero si ukuvuga ibintu bitari bisho uburere bwacu nukubaka imitima y'abera nukubaka igihugu nukubaka isi Mira. icyakabiri cyatumye Joseph agera kuri ibi n'ubwenge isi ntizikorana n'ibipfu abafite diplome hano ni bangahe nimuzamure urawa diplome okay nimuzamure cyane abazifite ko muranga ntimuzi icyo ngiye kuvuga nimuzamure abafite diplome okay nimuyamanure abafite akazi ni bangahe nta muntu waraswe gukora akiga akagira ubwenge muri we ngo areke kwiremera umurimo nimumva mwa basore barundi kazi Imana ijana n'abanyabwenge baze kureba ibihe bava mu bunebwe bakagira icyo bakora impano y'amatayo ndi woyigana ngo ishobore jawe naraturusha umunyu amaveri 80 biranga kora bushe nakazambagika no kubwira ngo inyama woyihuza ni kandi ndabiroga twagira nadandaje indagara narahingiranye ndahinga ntema imifresh kwanga gasuzuguro mfite amaboko none muri aba lisansiye niziye projet muhe mukora muri aba diplome nibiye bintu muhe mutegura none se kumuvuduko waje wo gushaka abana banyu bazagike Joseph yagiriwe umugisha mufite ubwenge mwarangirije mu mafakirite atandukanye none se ayo mafakirite aratumarira iki muri Afrika reka tange haleluya nimusamure bikaza Dore tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa Shetani anakutamani we simama ipange sawa sawa. Tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani we simama ipange sawa sawa. macho yako mbele atuma kumisonga ipange sawa sawa. bamushira gukora pa akafanya kazi mind yawe aho basa gushira fanya kazi ya munyabwenge usubu umunebwe udakora umunyabwenge atekereza ibyo gukora macho yako mbele atuma kumisonga mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele atuma kumisonga mbele simama kiume jipange sawa sawa. Sema haleluya. Sema hey. Tubakata amahizi. Ikini gihe cyacu cyo kuvuga ubutumwa. Natwarige twagaza twicara bamuzeherevera gatako bakavuga. Kandi tukama tubakaru. Barevera muderamo bakavuga. Tukama tubakaru. Ariko twaje gushaka ifaranga. Tukama twinisha umutwe. Muri Kampala nigeze kwikorera amabaro ya yandi bari abatipe bazabikora muri ville kandi ndarama kugira ngo ndasekwa ndabura amaturo ndaba n'igiterano ringana gutya ngo naba lisansi naba diplome me Joseph aho bamushiraga hose agatravaye bamushiraho se agatravaye isana mwizera kamutuma wo gutuma ute kandi tacu wayikora ndanezerewe
kandi numvise neza ku ijambo ryinjiye. Nimuzamure ibiganza. Macho yako mbele, tukumisonga mbele, simama kiumbe, jipange sawa sawa. macho yako mbele, simama kiumbe, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, tukumisonga mbele, simama kiumbe, jipange sawa sawa. Kwenye alikuwa na kanyaga tiwabona igikundiro ngo nurangisa ureke ukibyaza umusaruro ngo bamugeze muri gere abyaza mu musaruro. Abatipe babicara kimwe yamenya agaciro kacu nurangiza gikomera nudakomera kuco Imana ashize muri wowe. Aba baso na nyoko n'abanyokoro barakwigishije batanga minerval Imana ashizemo ni Yesu wenyine nutagiha gaciro. Agaciro murabize ko agaciro ngo yamasobanurira abatipe babiri. Reka kurangara endukirana mwene wa umubwira ngo se kuri Bujumbura kurakora iki? Ko murakora iki? Ushimye neza uravuze ngo ashimwe igihugu cy'u Burundi, none se ko kibagi ko kitugiriye neza, none ko reka dusubire munyi turashimye igihugu cy'u Burundi kirakabaho na president w'abakorana, none se ko bimeze uko kurakora sinamugisimba. Dio sambe lose keria. Turashimiye Burundi, Imana ibaheze, none kurakora iki? Kutangaza haleluya zitatu. Sema haleluya. Haleluya. Sema Tip. Mvima Imbere yawe muri fiti darusaka Imana ishaka fitire zitegurwa n'abarisi barangisa bagakoresha bwenge, barangisa bakipanga neza. Wasomye Salomo yamenye agaciro k'ubure bahita azamuka ukanunga ngo azamukane ibitambo igihumbi ngo arangise aratuba. None undebe muraba lisansi, muraba graduwa, muraba diplome byakaze mufite. Joseph yageraga akase yaragakora